Hadin ke opening ceremony ne kemit ke jinglekai ke ban nikong hakan ke FIFA World Cup. Kata hap deng ke Mexico Persia ke South Africa. Bat nemen stepat ke South Korea Persia ke Cheshire. Ke Mexico kelayawan kur purai ke Laipon bakal pendimno ya ke South Africa da aran notko. Kat ba ke South Korea kelayo kur ke Laipon bakal pendimno ya ke Cheshire da aran wekon. Bat kane kedai kasin ke ban ningkong ya ke South Korea pekan job haka snistang ningkong ke jilikai haka World Cup. Haka ba nadu usnem arajar shipau ke South Korea kampat jujob haka jingmi madan ke ban ningkong haka World Cup. Kat ba menta usnem arajar apun riu ke South Korea haka jingmi madan ke ban ningkong haka neka World Cup kala penlimno ya ke Cheshire. Kepala job nadu ke setengi mi madan ke ban ningkong haka World Cup. Nang ta ke South Korea kala penlimru ya kini tim kibarat ba na Europe. Kata haus nem arajar kat pra kala penlimno ya ke Germany da aran.com. Haus nem arajar arpuar kala penlimno ya ke Portugal da arla wekol. Bat menta usnem arajar punriu kala penlimno ya ke Cheshire da arla wekol. Bat nadu usnem kat kendai spa prapo hunriu tang san teligiri ki bompa durung sya ke World Cup. Kita kedai ke Brazil, ke Spain, ke Germany, ke Argentina, ke South Korea. Kad ba ke bompa durung World Cup nadu usnem kat kendai spa laipau hadu menta usnem arajar arpo henriu kadai tangkari Brazil marwe. Kum taru sa kawaipat ke opening ceremony kan sedai menta kemit ha Canada. Kadeiru ke jingbi madan ke jingstang yelekai ke ban ningkong ke Canada Persia ke Bosnia. Kata hakapor kat arsteng menta ke steng senya. Bat ke waipat ke opening ceremony kan sadai laisai menstep sengi sajan. Kata ke jinglekai ke Amerika Persia ke Paraguay. Kumta na ke grup A ke Mexico ke kur Laipon bat ke South Korea ru ke kur Laipon. Hak batang arteligi tim na ke wei ke grup kenrung sekarau tar itu kad bahasa prateligi weipat ki tim ki best third place kenjo bandrung sekarau ke batar itu. Hak ba urang ngelekai balayo ban tap call ningkong hak ne ke World Cup tausnem arjar apun riu udeu Julian na ke Mexico marka jingstang ke World Cup arjar apun riu ke deru kepala yo hadu lai teliki red card. Na kisau popra teliki lama kiri kitim kibekun hakane ke World Cup entau snem arajar pun riu. Ke ai ke ban sade ke champion ke jinge kun ke bajuat namar nadu karau tar itu kladei ke knockout stage. Nang ta sakarau 16 saka quarter final nang ta ka semi final bat kum juru ke final. Kumta ka lintiyaj ban poi sedu ka nam ladu ka champion hakan ka World Cup kan long ke bajuat. Kata nadu ka raw tar itu hapan job lenter hadu ka final. Ki teams na Asia kibayakun hakan ka FIFA World Cup mentaus nem arajar pun riu kide ke Japan, South Korea, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Jordan bat ke Iraq. Bat nap deng jungkine manaban poi sekmadu ngin se pecah du bakut ke World Cup. Kumta ka linti sya ke World Champion kelas dang menta ka ba pilak ban pejru ha mobile phone jongpi how apps C5. Ha ka ba pilak ban subscribe ne ban siwi ka plan pa news ba kandai kandai nag menta live nai. Kublai sibon.